Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Aš esu Monika, ispanų kalbos mokytoja. Šiandien išmoksime, kaip užsisakyti restorane ispaniškai. Jei keliausite į Ispaniją, tikriausiai eisite kur pavalgyti ar pavakarieniauti, tai aš noriu jums padėti, kad galėtumėt užsisakyti ispaniškai. Nes ispanai tikrai įvertina, kai užsieniečiai bando kalbėti. Tai pristatysiu jums pagrindinius sakinius, su kuriais galite susidurti kavinėje, restorane ar netgi bare. Empezamos. Buenos días. Quería hacer una reserva. Quería hacer una reserva para 2 personas. Quería reservar una mesa para 2. Čia naudoju pasisveikinimą buenos días, bet žinoma, jeigu jūs skambinsite kitu laiku, galite sakyti buenas tardes, buenas noches ar netgi hola. ¿A qué nombre? A nombre de Mónica. A las 2, para comer. Déjame un teléfono. ¿Tienen una mesa para 3? ¿Para comer o para tomar algo? Gali užduoti klausimą para comer o para tomar algo, para cenar o para tomar algo. Jei jūs norėsite rimtai pavalgyti arba pavakarieniauti, turėsite sakyti para comer, para cenar. Bet jeigu jūs tiesiog norite kažko atsigerti, taurę vyno, alaus ar šiaip kokį nors gaivų gėrimą arba kokią etapą suvalgyti tiesiog, sakysite para tomar algo. ¿Me puede traer la carta, por favor? ¿Nos puede traer la carta, por favor? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué vais a tomar? ¿Qué van a tomar? Ispanijoje gali būti, kad į jumis kreipsis kaip tu. ¿Qué vas a tomar? Ką tu gersi? ¿Qué vais a tomar? Čia, jeigu būtumėt 2 ar daugiau. ¿Qué vais a tomar? Ką jūs gersite? Bet čia nemandagiai. Čia, sakykime, turina jumis kaip grupė. ¿Qué vais a tomar? Mandagiosios formos būtų ¿qué va a tomar? Jeigu jūs esate vienas. ¿Qué van a tomar? Jei jūs esate 2 ar daugiau. Para mí, una cerveza. Yo quiero una copa de vino tinto. ¿Qué te pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué os pongo? ¿Qué les pongo? Gali būti, kad padavėjas naudos veiksmažodį poner. Poner iš tikrųjų turi labai daug reikšmių. Gali būti dėti, užsidėti, bet restorano kontekste reiškia suteikti. Tai, kai jūsų klaus, ¿qué te pongo? Ką jums suteikti? Nežinau, norėsite alaus ar tapą, ką nors pavalgyti. Jo, čia tiesiog ką jums suteikti. ¿Qué te pongo? Ką tau suteikti? ¿Qué os pongo? Ką jums suteikti? O mandagiosios formos būtų ¿qué le pongo? Jeigu esate vienas. ¿Qué les pongo? Jeigu jūs esate 2 ar daugiau. Įsivaizduokite, kad jau atsigėrėte vieną taurę vyno ir norite daugiau. Ar atsigėrėte vieną alaus ir norite dar užsisakyti. Tai galite sakyti, ¿me pones una cerveza? Čia jeigu jūs esate vienas ir turinat padavėją. Man suteik alaus. Jeigu jūs esate 2 ar daugiau žmonės, galite sakyti, nos pones 2 cervezas, mums suteik 2 alaus. Jo, bet čia abiejais atvejais turinam padavėją. Me pones una cerveza, nos pones 2 cervezas, por favor. Jeigu kreiptumės mandagiai, sakytume, me pone una cerveza, man suteiktumėt alaus. Nos pone
2 cervezas, mums suteiktumėt alaus. Ahora mismo, enseguida. ¿Saben ya lo que van a tomar? ¿Saben ya lo que van a pedir? No, todavía lo estamos pensando. Para mí, una ensalada y una hamburguesa. De primero, una ensalada y de segundo, una hamburguesa. ¿Qué lleva la ensalada? La ensalada lleva cebolla, tomate y pepino. ¿Qué lleva? Que norime sužinoti, kokie būtų ingredientai. ¿Pueden quitarle la cebolla? ¿Alguna cosa de postre? ¿Queréis algo de postre? ¿Quieren algo de postre? ¿Qué tenéis? ¿Qué tienen? ¿Qué tenéis? ¿Qué tienen? Ką turite? Kai norime sužinoti, koksai būtų pasirinkimas. ¿Me traes la cuenta, por favor? ¿Me trae la cuenta, por favor? ¿Nos traes la cuenta, por favor? ¿Nos trae la cuenta, por favor? La cuenta, por favor. La cuenta cuando puedas. Ir žinoma, galime panaudoti universalų. Ir tai buvo viskas. Tikiuosi, kad patiko, kad daug išmokote ir kad šitie sakiniai jums bus naudingi. Hasta pronto!